Praise the Lord. Let us pray and then we will hear the word of the Lord this morning. Whaftaitele lava no mātou atua I le nei tai au, pe ona mātou whaalongolongoa o taitaina le mātou saunina le nei tai au, oe lava o le papa o lo mātou wolatanga, oe lava mātou te malu ai, o le mafuanga lea wa mātou o mai ai le nei tai au, e vivii matapua ia te oe le atua e to atasi. Whaftaitele lava tama, maua foi le nei avanoa, maua lunga lava ia te I mātou ina aoa o ina ai I mātou I lau upu, whaftai foi o whaamamaina pia I mātou, whaapaia ina I mātou, e ala I le fufulu ina o I mātou, e laua fionga mamana, lea mātou te tuina atu ai le nei avanoa, mai le amataina se ia o I le whaaiuina, ia foi lava le vi inga ia te oe, ma ia aia ina o mātou loto I lau upu moni. Ono Yesu o mātou wole ma kala awa tuai. And we all say, Amen. Fia lava e au maile upu le atua mo I tātou le nei tai au. And I bring the word of the Lord from our text, 1 Corinthians chapter 2. So māneia pēr su e ai tātou tusi le mta upu e lua o te fia tilo le whai poe ono, se ia whaangata mai le whai upu e iwa. In the last 4 Sundays, we've been looking at, or the last 4 Lord's Days, we've been looking at what the world would consider to be foolish. I nei vai aso wa tua nai sa tātou mata I le mea ua tau valeaina e le lalolangi. O le mata upule le sa tauro. E tau valeaina fo e le lalolangi, ia I lato uma o e vala awina pe laungaina pe tau watu le upu e winga I le sa tauro. That we've been looking over these last 4 Sundays, the foolishness of the message. That when we think about the message of the cross, that it's been about the foolishness, about the foolish message of the cross. We also looked at that God will use fools, that God will use the weak things of the world to share the message of the cross. And it's foolish to the world, the message that we carry and those that would carry the message of the cross. Last Sunday we looked at the last part of our sermon that we found, that we sat in verse 2 through to verse 5 last week, that there was a foolish method. I le vai aso na te aneina tātou mata, I le awala foi e whaapea o na launga ina I le upo le atua, o awala e manatu ma I ai le lalolangi. Pea tātou tū lai mo le launga ina o le mata upu I le sātaro. O mea ia, o mata upu po awala e whaatau waa lea I le manatu o le lalolangi. That when we look at the method of the preaching of the gospel and the preaching of Christ and Christ crucified, all of these things, in the eyes of the world, in the eyes of the philosophies and the ideologies of the world, they are all foolish. O manatu o le lalolangi, I le tala ina o le upu ma le tutuwai o tangata kerisiano mo le mea moni. O vaenga I o tatou mata I lea fo I vaenga o le upu o le atua. O vaenga e tau whaatau waa e le lalolangi. Onala, the reason why we sit in this portion of scripture is because we're looking at the book of Corinthians in its context, is that it's to contrast the foolish things that the world say are foolish, which is the wisdom of God, but they say it's foolishness to them because in the context of Corinth and the church at Corinth, they are the Greeks and they are the Romans and they are the Corinth, and they're all about philosophy. They're all about ideology. They're all about wisdom. Pea tātou mata I le ekalesia le Korinito, o le ekalesia sa nau I lātou I le ata mai ma le poto wha le lalolangi. Pe o vaenga ia e nau I ai le tangata Korinito. Po le tangata leo lo nofo I tutonu o le ai o Korinito. Lātou te nau I le poto ma le ata mai wha le lalolangi. And because they desired the ideologies of the world and the world in the city of Corinth, these things and these attitudes and these personalities, when they became Christians, also entered the church. So we know that that's the context. So these Christians and these believers that were all part of
the Corinth church and the church at Corinth, they came into the church and they desired still the same ideologies of the world. Sa nau tai peta ngata ia Korinito, leo lo tusi atua, ile tusi lea Paulo ia Korinito. Sa nau lava ila tau, ile poto ale lalolangi, ile ata mai fa ale tangata, le ata mai lea ale lalolangi. Peo le mafu angala lea na tusi atua Paulo, le ese esenga o le mea e tau fa atau vaa ele lalolangi. A o le mata upu e pito sili o na mata utia, po le mata upu sili, i le tangata Kirisiano, o le mata upu le sātauro. Le mata upu le tau valea ina e le lalonangi, ai o le mata upu le e suia i le olanga o le tangata, le mata upu i le sātauro. Le mata upu le e alaunga ina pe tauina atu le upu, pe le mata upu le sātauro, e suia i le olanga o le tangata. That what is foolish in the ideologies and the philosophies of the world becomes the power of God, the wisdom of God, and that is Christ and Christ crucified. So this morning, we come to verse 6 and verse 9, and we call this morning simply the wisdom of God. Because Paul now moves from talking about what is foolish in the eyes of the philosophies and the ideologies of the world, and he moves into saying, but this God that we serve, he is a God of wisdom. Ona tatou va aile le tai aule ne fai poe ono anga I fai poe iva. Sei fa ngata le fai upo mata upo le lua. E tala noa Paulo I le mata utia o le poto sili ese o le atua. Le alao la tala noa ia Paulo e winga I le poto o le atua. Nai fa mai le lalolangi. O le atua maana awala ma me fai le atua ma le saunia le atua o le sātauru e whaatau wa. Ai whamaila Paulo le whai upulea e onoanga I le iwa le atatu tala noa I le tai au le nei o le poto sili ese o le atua. So today we're going to look at verse 6 to 9 and we're going to spend a couple of Sundays looking at the wisdom of God. So the world has told us that the wisdom of God is foolish. But Paul will now address the actual wisdom and who he is, that he is God, our wisdom, this attribute of God. So we're going to look at 4 parts in those verses this morning, 6 to 9. And I'm going to ask our English Bible readers to read those verses with me. Mai el whaperitania, I ona tatou whaitawina, mai le el Samoa. In English, however, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Ai mātou ia, ai mātou te tautala atu I le poto I ua uma o na haoa o ina. Ai le o le poto o le nei lalolangi, po o le poto o alii o le nei lalolangi, ua whaalea o ngā ina. Ai peitai, mātou te tautala atu I le poto o le atua, I le pupu lilo sa nā tia. Na tō fia e le atua ana mua haraba. Manui ai. O le mea na le iloa e se alii e tasi o le nei lalolangi. A wā ana lātou iloa, po ua lātou le whaasata roina le alii e ona le manuia. Ai pei ona tūsia, o mea e lei wa aia e mata, e lei la ngona foi e talinga, e lei o foi I le loto o se tangata, o mea ia ua saunia e le atua mo I lātou. Pei on tūsia o mea e lei wa aia e mata, e lei la ngona foi e talinga, e lei o foi le loto o se tangata, o mea ia ua saunia e le atua mo I lātou o e
alofa ia te ia. A e maita wina ia whai upu ia ne whai ta wina le tai aole nei. O le upu e whaamamafa, o le upu leo le poto. O le poto o le atua, matamata whai pue ono, a ele o le poto o le nei lalulangi, whai pue fitu, mātou te tautala atu i le poto o le atua. Pe o i la tātou te iloai, o le autu po le manatua Paulo i whai upu ia e ono anga i whai pue iwa, ma le vai aso fou le whai pue se fulu anga i whai pue se fulu ma le ono, e whaatatau i le poto o le atua. Pe la tātou mtaupu nao te fia tala noa i le tai aole nei. We're going to cover 4 parts in these 4 verses. And the first part that we look with regards to God's wisdom is that God's wisdom is recognized by the mature. And we see that in verse 6 as he continues on from the topic of the foolishness of the world and the world's eyes, the wisdom of the world and the ideologies of the world that has seeped into the church in Corinth and has caused the divisions. He now moves swiftly into verse 6 and he's talking about the wisdom of God. He says there, however, we speak wisdom. So we, the prophets, we, the apostles, we speak wisdom. And if you look at verse 7, what is the wisdom that they are talking about here? It's the wisdom of God. O le ale poto leo lo tala noai Paulo, fa mai Paulo, ai mātou te tau tala atu i le poto. Le ale poto le tala noai Paulo. Anai whai meile whai upoe ono, whai pue fitu. Ai pe tai mātou te tau tala atu i le poto o le atua. Peila o le autu le nā o le neitai au. O le manatu mua la, o le poto o le atua, e iloa e le tangata whaatuatua. That the wisdom of God, God's wisdom, is recognized by the mature. We see that in the very first line, because Paul says here to the church in Corinth, however we speak wisdom among those who are mature. Again, Paul is differentiating as he moves from the previous verses into verse 6. He ends off verse 4 and 5, and he says that the worldly wisdom separated from the power of God. Other words, it's the wisdom of God. He's differentiating and saying ideologies and the philosophies of Corinth, of Greece, of the Greek world, of the Roman Empire are different from the wisdom of God. We remember in Ephesians chapter 3 verse 10, Paul talks there to the church about the manifold wisdom of God, that God's wisdom is indefinite, it's infinite, it's indescribable, the wisdom of our God. Tatou mana tunatu I le poto sili e se o le atua, na wha mai e Paulo le efeso alo nata au koe tolu, wha i se fulu. Wha mai o le poto sili e se o le atua, wha mai rea Paulo, o le poto e winga ese. O le ese senga le na o le poto o le atua, ma le poto o le lalulangi. Le foi whai mai ei, tusia whaalinga e whaatatau lava I le poto a le atua. E whaatatau o ia lava e to atasi, e tatau I ai le vi inga, le mana, le malosi, ma le poto. That when we think about the books of Revelation and Revelation 5 and Revelation 7, all of heaven ascribes to God or honor or glory or power or dominion. But the other thing that they ascribe to God is all wisdom. That all wisdom is God's and God alone. So when we think about God's wisdom, we think about who He is. And so today we want to talk about that wisdom. And the first part is that this wisdom of God is recognized by those who are mature. And the word mature there, it's interesting that Paul would use that as a reference to believers. Because the word mature comes from the Greek word teleos. And teleos means to be perfected in knowing the divine things of God. So there's an element of a Christian believer who continues to seek the Lord and to grow in the Lord. O le upu nai tauina mai e loa e tangata whaatuatua. E whaongale e paulo le upu lea, mātou te tautala atu I le poto la lea mai le atua, I e ua uma o na hao awina. O ai tangata ua uma o na hao awina, o tangata whaolaina. O tangata wa yaile whaatuatua, o tangata wa yaile malamalama o le
tala le lei, le malama leo lo tala noa i ei Paulo, le wha mai ei Paulo le kolose a lona ta kumo mua whai poe luas kumalvalu. Whaungaina e Paulo, whaungaina e Paulo le upulea o e ua ato atoa ona le lei, Whamai whai poe luas kumalvalu, o ia lava mātou te tala i nātu, mā poapoa i atu i tangata uma, mā o atu wai i tangata uma i le poto uma lava, ina ia tu inatu e i mātou o tangata uma ua atoa ona le lei. So, o lesi winga, o lesi vaaina o le tangata ua matua i lea lii, o le tangata ua atoa ona le lei. Lesi tangata lea ua oina, o le tangata ua whaapea ona whamai Paulo mātou te apoapoai, mātou te aoao, i le poto umalaba, o tangata ua oina i le upua le atua. O tangata la ia, whamai Paulo le tai au le nei, o tangata ia mātou te tautala atu wai i le upu le poto, po mātou te tautala atu i le poto, i e ua uma o na oina. Tangata whaa tuatua. In 1 Colossians verse 28, Paul references there that a believer is one who is being perfected. There's the element of growth in a Christian's life. So when we think about the word teleos, one who is being perfected, and this is who Paul is saying that we speak wisdom among those who are mature, who are teleos. And he uses this phrase in verse 28 of Colossians 1. He says, him, meaning Jesus, we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. That there is an element of you as a believer, me as a believer, that we are being perfected each and every day. And Fala mentioned this morning that we come to the word to be sanctified, to be cleansed by the word. We come and we hear the word of God so that we may grow in the things of the Lord. That's what being perfected means. And that's why Paul says we speak wisdom. We speak the wisdom of God to those who are mature. Praise the Lord. And for us as believers, I think that's one of the challenges today. If we know that God is a wise God, for us as believers, there needs to be the maturing of the believer. There needs to be growth. If you see that your life is a bit stagnant, what do you need to do to make sure that we're growing in the Lord? Whai o lo e tilo e lo i soifua whaaleanganga, o lo e wa ai aile, o lo o tū mau i le vaina e tasi. Ia te tau nao na whaise fuafuanga, o le fuafuanga, a wa e au ona wha matatuaina i tātou I mea a le atua. O leo langa kirisiano, o leo langa tupu, pe o le pese a tamaiti Whai tau tuspa ia, talo mo stai ona alea, ona tupu, ailea. Whapenala le manatu leo olo iai I e ua uma ona hao uina oe, lona winga, e iuna e matua whaalea nganga. Pe le atale na o le tusi ato Paulo, whamai Paulo, ai mātou te tautala atu I le poto, I e ua uma ona hao uina. Whamai whai unga le whai upuna e ono, whamai, ie ua uma ona hao uina, ai le o le poto o le neila lolangi, po le poto a lii o le neila lolangi, e whaalea o ngā ina. So ele o tala nopo ia Paulo, pe ele o tusi Paulo, I tangata o le lalolangi. Paul, at the end of that verse there in verse 6, he says, we speak wisdom among those who are mature or among the believers, but yet not wisdom of this age, nor the rulers of this age who are coming to nothing. When we think about the rulers of this age, we think about Psalms 33 verse 10. In Psalms 33 verse 10 it says, the Lord brings the counsel of the nations to nothing. When we compare the wisdom of our God, it nullifies the wisdom of the world. Atato mata I salamo na tolu sfuma tolu fai pisfulu. Whamaile whai salamo, e whaalea o ngā ina iova tau pule pulenga o nu ese, e whaai uvaleina e ia o mawhauwhaunga a tangata. A e mana tunatu I le ese senga o le poto le atua, ma le poto le lalulangi. Ana iei upuna e whai salamo, e whaalea o ngā e le poto le atua, mea le lalulangi. Whamai e whaai uvaleina e le atua fuafuanga a le atamai o le tangata. Te sua meilo tu si le salamo e lua. Psalms 2
And we see here a prophecy that's with regards to the coming Messiah. But we see here the element of Christ's eternal kingdom. And this is the response of the psalm with regards to the triumphant Messiah. And let us read verse 1 to 5, just to underscore that point, that the wisdom of this age will come to nothing. It says there at the end of our verse today in our text, that the wisdom of this age and the Lord of this age will come to nothing. In New King James, please, why do iya? Why do the nations rage and the peoples walk around them? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. This is talking about the coming, reigning Messiah, the wisdom of our God. So mata le salamona e lua fai pumo moe o le lima. Fa mai se ale me fa anununu wainu ese, ma fa wainu I mea ele au ngā. What's tu mai tupu o le lalulangi. Wa pulenga fa atasi fo ia li e te e atu ya Yova ma le na ia fa wina. Se I tātou mo tusi ese ala na noatanga, ma lafoa I ese ina ala ua maia ya te I tātou. E soi le a fio I le langi, e tau wemu le a lii ya te ila atou. Ona whetalai atua I lea o ia ya te ila atou I lona to asa. Nā te wha atu atu waleina fo I la atou, I lona to asa tele. Ai manatu I le atua lea malona, male silisili ese o le poto le atua, fa mai e whaifua fuanga le laulangi a, fa mai se I tātou matusi ese ona, la ua noa tanga ma lafoa I ese ina, a la ua maia ya te I tātou. Ai fa mai e soi ifo le atua a, mai le langi, fa mai e tauemu le alii, fa mai e wha atua tu vale ina e le atua I lona to asa. O le mea lea o te fia wha mamafa I le tai au le nei, o le poto o le atua, o le poto silisili ese o le atua, o le poto winga ese o le atua, o le salamo lea e whaatatau I le fio whaalua mai o Yesu Keriso. I le taimi e toi a fio mai ai, I lana I tu whaamasino, e fio mai o I e whaatau nuu lana ami o tonu. So when we think about the fact that God is wisdom, we recognize it because we are the ones that are being perfected. As believers, we continue to grow in the things of the Lord and we desire to continue to grow in Him. So that's the first thought in verse 6, is recognized by the mature. The second thought is found in verse 7, and God's wisdom is a reference of an eternal plan. When we look at verse 7, we see that the wisdom of God was once hidden, was a mystery. So we're going to look at verse 7 with regards to God's wisdom is a reference of an eternal plan, something that He had in store from the very beginning of time and even before time. Mata tātou le manatu e lua, whai poe fitu, o le poto o le atua, o le poto e mai le vavau. O fuafuanga le atua e mai le vavau. We read there in verse 7 and it says, but we speak the wisdom of God. Again, 1 Timothy 1:7, it says, who alone is wise. Romans 16:27, there's a doxology there. And Jude also uses a doxology declaring that who alone is wise but God. Na o le atua lava e ona le poto, na wha mai ei mua Timoteo, mta mua whai pesuma fitu o le nei, ia iai I le tupu o le vavau, o le soifua pea lava, o le ova aia, o le atua poto e toa tasi, ia te ia le mamalu a toa malvi inga, e wha vavau lava. O le atua poto e toa tasi, le wha mafa mai e Timoteo. Ai wha mai le tatou tus whai tau le tai ale nei whai koe fitu,
Ai peta I mātou te tautala atu I le poto o le atua, I le upu lilo sānatia. O le upu lilo sānatia, o le winga le upu na, o le upu lilo sānatia, o le mea ele I loa mua. O se mea ele I loa mua. That when we look at verse 7, it says, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Mystery comes from the Greek word mysterio. That's where we find some characters in the in some of those comics. But mysterio simply means something hidden. And then the word there, hidden wisdom, comes from the Greek word apokrypto, and that's to conceal or to keep secret. So when we look at that verse, it says there, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom of God. And what is Paul talking about with regards to the hidden wisdom of God? We find that in Colossians 1, verse 26, 27. And in that verse, we find that the hidden wisdom of God, the mystery of God, that was once hidden to all of mankind, was revealed and personified in the person of Jesus Christ. O le mea lilo sana tia, leo lo talanoa tuai, Paulo I le kale sie Korinito. O le mea lilo, o Yesu Keriso. Famele kolose nam ta ku mo fai po lu suma leono lu suma fitu. O le upu lilo lea, sana tia talu mai au ngā tangata matupulanga ua mawai. Aona pone wa faaria mai ai I ona tangata pa ia. Na whina ngalo fo I le atua o na faa I loa atu I ai le winga o le silisili ese o le nei o pulilo o inu ese. O ke riso lea o loo yate o tou o le faa moe I le manuia. Ni ia le atua o le mea lilo o le mea lilo o le fionga pa ia le atua mana mata upu le o tamo fai Paulo faa matala inatu o le mea lilo o Yesu Keriso le faa moe o le tangata I le manuia. That when we look at what was hidden, and Paul writes in Colossians 1 verse 26 and 27, the mystery which has been hidden from ages and from generation, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Praise God. That this mystery that was once hidden to the churches of the first century, the first century church that Paul was writing to these letters to, and he's writing to Corinth, and he's saying, we speak the wisdom that was once hidden. That wisdom that was once hidden is the Lord Jesus Christ himself. And it says there that this wisdom which God ordained before the ages for our glory, that Christ was there before time began, that he was there in the beginning. In the beginning, when God created the heavens and the earth, God was there. Wisdom was there. Christ, the Son of the living God, was there. If we look at Romans 16, verse 25 and 26, Paul says there, now to him who was able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, kept secret since the world began, but now made manifest, and by the prophetic scriptures made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. That this mystery has now been revealed to the Jews, has now been revealed to the Gentiles, and now been revealed to us, all the way across the globe. This mystery, the person and the good news in the name of Jesus Christ, has now been made manifest. If I may Romanize school maleono lima lufuluono, ia vi ia lena te mawhaio na whaatu mau yate o tau e tusa ma la utala lelei, ma le tala ina o le tala ya Yesu Keriso, e tusa ma le whaalinga o le mea lilo sana tia I tau sanga o le vavau. O le mea lilo sana tia, lea ua tātou iloa nei, wa tino mai
i le tangata o le persona lona lua o le ainga atua o Yesu Keriso. It says there that in a mystery hidden, in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. God ordained, predetermined, before the ages, before time began. For our glory, for the glorious condition in which we now have because of Christ Jesus. It's not that you would have many materialistic things. No, it's the fact that because you now have Christ, you now have a hope. You may have nothing in this life, but you have a hope and assurance of the life to come. That's a glorious blessing. A tatou mawhau whau le whai ungo le whai puna e fitu whamai. Ai pe tai mātou te tautala atu le poto o le atua i le upulilo sa nātia. Le alawa tātou i loa o le upulilo sa nātia o Yesu Keriso. Whamai o le upulilo sa nātia na tōwhia le atua ana mua lava. O le ale wingo upuna a o le iai le lalolangi sa iai le poto le atua. A o le iai, a o le whaawaina le lalolangi ma mea umana whaia na iai le poto le atua. Le poto sa lilo na iai Yesu Keriso. Le whai mai ai whamai ina ia tātou manui ai. Le upula lea, e leo manuia le tele o tupi. E leo manuia le tamau ainga. O le manuia leo no tala no ai, ina wa e maua Yesu Keriso, wa ia te oele wha moe moe ola. Wa ia te oele manuia i le ola atali. Te ua le ini o tupe le olanga nei, e usu ma tu whawhine, au te popole, a whai olo ia te oe Yesu Keriso, olo ia te oele wha moe moe ola. It's not materialistic glory. It's not talking about the glory that the world seeks after. That when it says there that which God ordained before the ages for our glory, it's for the blessing in which we have because we have Christ. Praise the Lord. So the second thought today is that in God's divine wisdom, it was all the way from eternity. Ole e mai le vavau, le poto le atua, le ala o le mea sa lilo sa nātia, o le upulilo sa nātia, ai lea ua tino mai e winga ya Yesu Keriso. The third part that we see here is found in verse 8. If we can all read verse 8 together, which none ia, for had they known, they would not have crucified him. O le manatu e tolu, maul whai poe walu, o le mea lea na leiloa e se ali o e tasi o le nei lanolangi. A wā ana la tau i loa, o ua la tau le whaasata roina, le alii e ona, le manuia. God's wisdom is recognized by those who are believers or those who are mature. God's wisdom is also referenced as an eternal plan. It was once hidden, but now made manifest in the person of Jesus Christ. But God's wisdom is also not recognized. It's not recognized by the world. O le poto le atua, o le poto e loa e tangata whaatuatua. Le lawa tātou e loa o tangata ua hao awina. Tangata wa iai le wha o la tanga. Lua o le poto le atua e mai le vavau. O le upulilo sana atia. Lea o tino mai ya Yesu Keriso. A o le poto le atua, o le poto e le iloa e le lalolangi. O le lalolangi ma le poto le lalolangi e te ena le atua. A tātou mata le whai poe lua suma lua o le mata upu mua. Whamai e sa ili yu teia i se whaelonga. E sa ili e leni i le poto. When we look at the world, which none of the rulers of this age knew, Paul can reference in chapter 1, verse 22 and 23. The Jews seek a sign. The Greeks seek after wisdom. That's the rulers of this age. If we think about the time of Christ, even in the time of Christ, the rulers of the Jews and the Judeans and those who led the people of Jerusalem, they sought after a sign. They sought after Christ to give them a sign. We even see the rulers, those who believed and still denied who Jesus was. If you turn your book to John chapter 12, and I'm just going to read from that story there. John chapter 12, verse 42 and 43. And it's talking about the rulers and the Pharisees
in Jerusalem. And in this portion of scripture, Jesus is referencing the great unbelief of the leaders of Israel. And it says there in 42, nevertheless, even among the rulers, many believed in him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogues. For they loved the praise of men more than the praise of God. That even when we look at our text today, that, the rulers, they won't know who this mystery is. They deny Jesus Christ. A tātou mata I whaipuna I le Ioane mta apu e whas Ioane suma lua. Wha mai le whaipuna e whas suma lua ma whātolu. E tō tele a rii wa tali tonu ia te ia. Ai le I ta watu wai. Ona o le au Fariseo ne I tūlia I la tau I le sunako. A wā wa sili lo la tau manao I le vi inga mai tangata. I le vi inga mai le atua. E o I le taimi o Iesu. Sa iai tai na la tau tali tonu. Aina sili atu lo lato mana na o le vi inga mai o lato tai lo le muli tai ya Yesu. So even when we look at the people of God and the people of the Jewish people and those who were around in Jesus' time, that even in that they would still deny who God is in the form of Christ. If we turn to Acts chapter 3, we see Peter's sermon here. And Peter also referencing his people, his own Jewish people. And we're going to read his response to them with regards to Christ. And if you have your Acts chapter 3, verse 13 to 15. And again, this is after Peter and John had performed a miracle at the temple. And then people started asking them, so this is Peter and John's response. The God, Iya, the God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. But you denied the Holy One and the just, and asked for a murderer to be granted to you, and killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, of which we are witnesses. So Peter is responding to the unbelief and the reason why they so denied the Lord of glory, that they denied the fact that he was the Holy One and he was just, and they ended up killing the Prince of Life. I le tusina ngā wenga e tolu alona whai pue suma tolu, suma lima. O le atua apara amo mai saako mai apopo. O le atua o tātou tama wa tuina atu e ia le mamalu I lana au auna o Yesu. O ia na o tau tuina atu. Ma o tau whaafiti ia te ia I luma o Pilato. Na ua manatu o ia e ta tala ina atu ia te ia. Peitai o tau, ua o tau whaafiti atu le pa ia, ma lea mi o tonu. A ua o tau whai atu, ia tu uwina mai ate o tau, le fasioti tangata. Ua fasioti foi e o tau, le lii o leola. O ia ua toe wha atu wina e le atua na ye uoti, o moli mau I mātou nei I le nā mea. O upu ia, o upa Peteru, o upa Peteru na tali atu wai, ona o le tali tonu o tangata iuteia. Le wha mai ai, wha mai na lato te ena. Whamaina lato fasioti foi le alii o le ola. O le poto o le atua, e le iloai e le lalolangi le alii o le ola. A tatou whaita wina foi la le vaitanile nei, e le isuia le mea nā. O le lalolangi ma le pongisa o lo o whaapongisā ina I le lalolangi le tainile nei, la tau te ena ai pea le alo o le atua. That when we look at today, that the denials of the Jew was great unbelief. But if we look at today's world, there is still so many in the world that do not recognize God's wisdom in a crucified Messiah. There's still that denial of who Jesus is. There's still the denial of the fact that Jesus was more than a good man, that he was more than a prophet, that he was the Son of God, that Jesus is the Son of God.
there is still a denial of that. So God's wisdom is not recognized by the philosophies and the ideologies of the world. So a tātou mana tu natu I lea whionga pa ia lea tu ele nei tai au. O vaenga ia tātou te iloa I le poto sili ese, le poto winga ese o lea tua, tātou te iloa ona oio tangata whātua tua. Lua tātou te iloa ona o whaapea ona tā ua mai le babau. Tātou te iloa fo'i ona o le poto mai lea tua, ele iloa ele lalonangi le poto mai lea tua. We've looked at 3 parts today, and that's the fact that God's wisdom is recognized by those who are mature, otherwise known as believers. There's a reference of the eternal plan of God's wisdom that was once hidden, it was once a mystery, but now personified in the person of Jesus Christ. We now also know that the wisdom of God is not recognized by the world, denied by the world. Denied by the world back then, still denied by the world today. But the 4th part that I want to talk about is found in verse 9. And in verse 9, and this is a final thought for today before we finish off, and this is that God's wisdom is revealed to those who love Him. O le manata moli, o le poto o le atua, e le iloa e le lalunani, ai whai loa ia I lātou o e alolofa ia te ia. Whamai whai pule nā e iwa o le tātou whai taule ni taia, ai pei ona tūsia, o mea e le iwa aia e mata, e le ilangona fo'i e talinga, e le I o fo'i le loto o se tangata, o mea ia ua saunia e le atua, mo I lātou o e alofa ia te ia. When we look at the text today in verse 9, as we come to the final thought for today, it says, but it is written. So this verse here, Paul then quotes from Isaiah 64. And Paul writes, but it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. And it was interesting that I was coming across this text, because this text has been somehow misinterpreted in the Christian world. And sometimes people talk about, that's something referencing heaven, something referencing the future material wealth that we might receive. That, no eye has seen, no ear has heard of all the glorious things that we will get when we come to Jesus Christ. But in studying this text is actually written in Isaiah 64 verse 4. And Paul, being the author that he is, quotes from the Old Testament. And he quotes from Isaiah 64. And Isaiah 64 is a cry of the people of God for God to turn back and save them. And part of their cry is verse 4. For since the beginning of the world, this is the people of Israel crying out to their God to save them. And he says, for since the prayer says, or the cry of the people of Israel says, for since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by ear, nor has the eye seen any God besides you, who acts for the one who waits for Him. You meet Him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. But if you look at the end of verse 5, it says, you are indeed angry, for we have sinned. In these ways we continue, and we need to be saved. Israel is crying out for salvation, because Israel is saying these places that we've been condemned to, they have not heard or perceived, or they have not yet, their eyes have not seen any other God but you. So the context of the verse is that God is a judgmental God. He is a God who will judge. O whai upu ia o maua e le tusi o tatou whai tau le tai au le nei. Pei ona tatou whai tau wina, whamai upu Paulo, ai pei ona tusia Ona whamai leo Paulo, o mea leiva ai e mata, e le ila ngona e talinga, e le i o fo i le loto si tangata, o upu ia mai le tusia Isaia, e whaatatau i le tangi o le tangata Israelu, ina ia lawea ina oia. A tilo la tātou i le Isaia e ono sfumo le wha, whamai le whaita wino le whaipue wha, talu mai le vavau, e le i wha alongo, e le ila ngona e talinga, e le i wa aia e mata,
se tasi atua ua na o oe, na te whaia mea lelei, mo le ua wha moe moe ia te ia. Whai tawifo mai whai pue lima, lua te whetai iai ma le ua oli oli, ma le ua whaia lea mio tonu, o e manatua oe i o wala. Whauta, ua e to asa, a wā ua anga sala i mātou, o iai le whaavavau, e whaolaina foi i mātou. O le tangi o le tangata Israelu, ina ia lavea ina o ia, mai nuu ese o lo o whaatafuna ina ai i lātou. O whai upu ia e whaatatau, o mata ele i ai, o talinga ele i whaalongo, o loto ele i langona, e whaatatau i le toasa o le atua. E whaatatau e le i loa, e le lalolangi le talitonu, le mea e mawhaia e le poto winga ese o le atua. That when Paul is writing, but it is written, eye has not seen nor ear heard. When we think about the wisdom of the world desires to show evidence. And so it's talking about the objective evidence that the world would desire. And when it talks about the heart, nor have entered into the heart of man, that's the subjective or the rationalization that academia and ideologies seek after. And so in the judgment part of that text, in the context of Isaiah 64, what Paul is saying here, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the objective evidence that people are looking for, the intelligence that the world is looking for, the subjective and the rationalization that the ideologies and the philosophies are looking for, they will not find because of unbelief. That is the judgment of God on an unbelieving world. O whamei o vaenga i o sa ili le lalulangi. Whamei sa ili le lalulangi I mea vaia, o mea whaalongu. O mea ia, lātou te sa ili o le lalulangi ma le poto le lalulangi. E sa ili se whaamaoninga. E manao, I ta'o mai po le ale whaamaoninga o le atua na wai au na iai. Ta'o mai po le ale, le mea na wawhai e le atua ia te oi. O lesi fo I whai upuna iai, whamei e le I o e le I la ngona, e le I o foi I le loto o se tangata. O I nā tātou te vai e sa ili le rangi le poto wha le mawhauwhau. E sa ili se wha maoninga, to e sa ili le poto wha le mawhauwhau, ina ia whai ai lato whai unga. Lea lai wha mai ei, ona o le le tali tonu, lato te lei loa. Lea lai wha mai ei, tatu manatu lona tolu le sa iei, e lei loa e le lalulangi, mea wa saunia e le atua. Aisea, o le poto o le atua, e ilo na alo. O le poto o le atua, e o le mesia na wha asato roina. Whamei e le e fiu la le lalulangi e sa ili, ilo lato poto, ilo lato wata mai, ae le iloa, ona ole le talitonu. No eye has seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. And who are those who love him? That's us. Our eyes have been opened. Our ears have been opened. Our hearts have been changed. Why? Because of Christ. And if you look at verse 30 of chapter 1, it says, Christ, the wisdom of God. That we can only see, that we can only hear, that we can only know the wisdom of God if we know Christ. Pau lava le awala e mawhai ai o na tatala lo whaalongo, tatala o mata ina ia eva ai, ia I loe lo loto. Pau lava, whamai le whai ungo le whai puna e iwa, whamai o mea ia, ua saunia e le atua, mo I lato, o e alofa I le atua. Whapewheo na e alofa I le atua, hale whamai whai upo e tolu sfulu, ina ua e loa le poto mai le atua, o ai le poto mai le atua, o Keriso. E loa Keriso, e loa le ua tino mai, o le poto winga ese o le atua o Yesu Keriso, wa ia te oe le poto o le atua, wa ia te oe le alofa o le atua le whamai e le whai upo e iwa, o mea ia ua saunia e le atua,
mo I lātou o e alofa I le atua. The encouragement of the final thought today is that we are encouraged to know who Christ is. That ultimately, to summarize all of this point, it's found in the person of Christ. God's wisdom is Christ. God's wisdom is Christ and Him crucified. O le poto le atua o Keriso. O le poto le atua o Yesu Keriso na faa sata roina. Lena fa meile Ioane ton. Tali tonu tau loto umane tato le fa ipule. Fa meile Ioane tolu. Fa ipus full mane ono. A wā ua whapea lava o nā lofa mai o le atua I le lalolangi. Wa ia au mai ai lona atalii e to atasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Uso matua whaafine o le whiau o le tai au le nei. A whai e te whisili o le a le poto o le atua. Le poto o le atua nā lofa mai ai le atua I le lalolangi. A wina mai Yesu Keriso ina ia le whano lava se tasi e whaatuatua. Mana tua le whai unga le leina na o le tangata e whaatuatua. That when we think about God's wisdom, if anything, if you go away with anything today, what is God's wisdom? God's wisdom is Jesus Christ personified. It's Jesus Christ Himself. And we go back to John 3:16, probably the most famous verse in all of Scripture. And yet it's the center of the gospel. It says there, for God so loved the world. That's how we know. We knew nothing but Christ crucified. We have no idea what's going on half the time. But because we know Christ crucified, we know that that is God's love. And it says there, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. May I finish today's sermon with the message of the gospel, that for all have sinned and fall short of the glory of God. Wanga sala u matato, ele ai masisi ele ianga sala, e o ia te au, ma ua le o le vi inga le atua. The Bible says that the wages of our sin is death. What does that mean? The payment of your sin, the payment of my sin, we deserve to die. For me la fionga pa ia le atua, o le totongi o le angasala oe. Le totongi o le angasala au, e tatau o na oti. Ai fa me le fai unga le fai puna e roma e ono lua sumatolu, au le mea fo ai fua a le atua, o le ola e whaavavau, ia ke riso Yesu. O le kile na, o lo iloa o le rii o Yesu. It says there in Romans 6:23 that the wages of sin is death, but the free gift of eternal life. God has given us the eternal life freely through Christ Jesus. It's believing in the person of Jesus Christ. It's believing in the death of Jesus Christ. It's believing in the wisdom of God. Amen? Now we know the wisdom of God is Christ and Christ crucified. So may you be encouraged, brethren, as we go on through those 4 points in those 4 verses today, that God's wisdom is, we know it as believers, recognized by believers. God's wisdom is referenced from eternity. It's referencing His eternal plan. God's wisdom is not recognized by the world. So don't worry about the world. But God's wisdom also is revealed to those who love Him. Lela o tato iloa, I le tai au le nei, o le poto o le atua, o le poto e iloa e tangata whaatuatua, o le poto e mai le vavau, o le poto e le iloa e le lalolangi le poto le mai le atua, o le poto o le atua, e wha iloa fo I le atua, ia ila ato uma, o e alolofa, ia te ia. Tawina ia wha amanuia le atua le tatu ainga le nei tai au. Be blessed today as we move into the final part of our service. And also carry on with our fellowship later on. Tatou tatalo, ia na whai wina ilio le tatou la unga le hitai au. Whaftai tele lava no mātou atua. Thank you, Father. We're so grateful that we have your truth. And Lord, as we continue to unpack, we'll never be able to come close to
understanding and even getting close to knowing the wisdom of God. But Lord, we're so grateful that in these 4 verses that we see God's wisdom, Lord, and the fact that it's centered around the person of Jesus Christ, his death, his resurrection, him crucified. That is the wisdom of you, O God. And so we are grateful. We're grateful that you did reach out to mankind. You're not a God who stands off, but you're a God involved in our lives. And we're grateful that you would save us from hell, death, and condemnation. So blessed be the name of the Lord. Please, Lord, that you would continue to move in the hearts of our people today, to edify them, to encourage them, to challenge them in their walk of faith. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen. Amen. Yeah,